smaller money, na smaller money you go make. If you join my VIP, you make smaller money like $100 in a minute. And amadolari ijana n'ibihumbi ijana na mirongo itatu by'abanyarwanda. Hano rero nigera utafunga disi kandi iriya nga take profit one ikiro ball ubundi igomba kuza hano ibyuze tugereza ishiringi tereza ku ishiringi hano turarigimana none hose. Nibaza ko business washora amafaranga ku buryo ushobora gushora amadolari 50 ukatukarira amadolari 100 nangaye mu masegonda make cyane tutarenze 15. I get muze nige forex herere bro forex is real, the money is real, you can make some, you can cross profits one line there is wrong abere ku bundi bafunga partial profit. Yeah boy, that's it. Bityo kuri modify tukanda kuri Cesaria tushamo 0.5 tunikutikoza mana 0.5 bikizo mwana ndamutse funza hano hasi kwereka ko nawe afite mo profit adimi ifite profit ya 51 ubwo bataga ya $55 gataganya kabiri yawe 20 something ujoininga VIP group man nabo byose biri kubera. Money is nothing uvidiri mbadikumva. Now you know that forex is real. Now you know. I'm teaching. Now you know. Now you know more. You know money is real. Forex is working. Now you know. Let me cross 60 something, and let me cross partial profit. Hano jagufunga 0.9. Sigamo 0.1. Aka sigamo. Urabona ko asigamo akabadaka amadolari 7. Now you know. Now you know. Mentari muri stop loss kugira ngo kigarutse karenga hano. Dusigaranye $5 n'uhombe cyane. Kuvanga any time rero nikora retracement ndasubiramo. Gusa target ya mbere isoko niko ushobora gukora sell hano hejuru. Hara rero nawe najyamo. Nigaruka hano nyuma ndashaka izindi buy nagaruje. Ariko mfunze iyi 8 kuri iriya equity ni 200 natangira balance ya 206. TP is smashed. Reba ino order 0.01 nasizemo. Sibu babonye ko nafunze 0.9 sagasiga 0.01. Kuva yenyere kiramo rero ubwo dufitemo nka 2.5 yashushe. Tansha shiringi bore yana hanigeze igiye guseringa ngo tujye kugera no muri seri. Bayam forget profit. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money. Odupa, Olua, yeah. Joy is gone. Dupa, Olua, yeah. Since scalping araga seri none. Tuno turana dufunges. Inde muri aka gaseri. Ana kintu kitiri butume ibore tamanuka ariko. Shaka kubona kagiramo nka hano gutya. And afite mo nka $70. Ikanone mbereka ibintu bibaye. Hano kave kuri amadolari 100 y'amadolari 50 ahinduka amadolari 190 nangahe na 180 nangahe. Akora ko ari 133 nahombye amadolari 30 mu kanya. Iyi setup ya kabiri mfasha. Urabona ko ageze muri profit y'amadolari 200. Ukuvuga ngo y'amadolari 50 mu munsi agiye komereza ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Kadufunge profit ariko bafunga profit. Iyo nyafunze itajya hehe ara kuri balance. Kandi iki kiboro kiracyamuruka. Iki kimanuka rero ikamfunga hano.
mfunga trade ya 0.9 kuri abana arimo 10 asigayemo 0.01 cyangwa wabonye ngo ufite amadolari 350 avuye ku madolari 50 yonyine bivuze ngo amadolari 50 amaze kunka amadolari 309 si ibintu bigaragara ari hasi kandi yego babo bukaye kora rodi mu gihumbi reba kabisa andorera uri kubibona ibintu reba neza wowe ikamfunga nayangasha fangasi n'amafaranga nisubira inyuma tagarukamo isi asam fx yo meta banyu wundi bara trading n'ubwo rero tugeze muri wa mwanya wo kujya ku meza tukabikura umusaruro wacu tukawunyinyira hagati turacuma ubwenge gusigaza 50 zanjye reka mbikora inyungu nsigaye gishoro turebe kunangana mu Banyarwanda ajya ku 432 turagiye ko no musi caka 400 se bivuye mu $50 abagiye kuri story mwabonye none rero kwera nsenga ndi umuntu mwiza mu buzima busanzwe ndi n'umuhanga afite n'ubwenge iragode niguma mu bankori imifumbo twaba bikuje nka 800 abagaye gusa nayo nta kibazo